Hi, nitwa Olivier Ntahiraja. Ndi umuntu ufite ubumenyi butandukanye mu matekinoloji atandukanye. So niyemeje binyuriye kuri no TV, Technolog TV, kugerageza gusangira ubumenyi n'abantu batandukanye, abifuza ibya tekinoloji. Abantu bagende bamenye nabo computer programming cyangwa se gutegeka mudasobwa. Gutegeka mudasobwa ni ukuvuga gutegeka mudasobwa ikigomba gukora kugira ibashe kugera ku ntego runaka ushaka. Ni ukuvuga hano tuzogera ku bijyanye no gukora mobile app, tugere kuri website development, tugere kuri cloud technology. Nahereye kuri computer programming kubera yuko nashatse ibikoresho nahisemo gukoresha ni ibintu by'ubuntu, kubidownloadinga ni ubuntu. So ni ukuvuga tuzokoresha ururimi bita Java izodufasha kugera kuri Android, tugira mobile apps dukoresheje Java. Ubwo nitwava kuri Java, ubwo mu nyuma kuri ibijyanye na website development tuzakoresha urundi rurimi bita .NET. .NET ni ururimi rwahinguwe na Microsoft, arakeni hariyo ibyo bita Visual Studio Community nayo idasaba amahera. So ubwo tuzovaho tugende kuri cloud computing. Cloud computing isaba amahera runaka, kubera ko ibikoresho bimwe umuntu aba ariko arakoresha byinshi bisaba ko ubigura. Ni ukuvuga umuntu aba afite kwezi kumwe k'ubuntu, arakene nyuma y'uko kwezi utangira kugura ibikoresho runaka. Dufate namba tugiye gukoresha nk'ibintu kuta virtual machine kuvuga ni nka computer ibiri mu kirere, computer iri muri cloud. So urayigura, ugomba kuyirihira buri kwezi. Ibintu byo kumera gutyo. So cloud computing niyo mpamvu cyangwa cloud technology niyo mpamvu rero nahisemo kurangiriza, kubera ko izosaba gatoya abantu bafise uburyo bifiseho gatoya kugira abashe kurikirana ibyigwa nzobahereza kujyanye na cloud technology. Arakini bibiri bitangura ni ukuvuga just programming isanzwe, kugera kuri mobile programming hamwe na website development. Ntago utegerezwa kuba nta kindi utegeranya kugira uretse ubushake hamwe no kuba ufite aho ushobora kubona computer, haba kuri internet cafe cyangwa computer wisangije ku giti cyawe. Ati rero bisaba iki kugira abashe gukurikirana bino byigwa? Bisaba kuvuga Ikirundi cyangwa se kuvuga Ikinyarwanda. Ikinyarwanda n'Ikirundi birakenewe kugira ukurikirane bino byigwa. Nzogerageza gukoresha ururimi ruri hagati cyane mu buryo bushoboka, ku buryo bw'uko Umurundi n'Umunyarwanda bazokungukirwa utitaye kuko uvuga Ikirundi cy'umwimerere cyangwa se Ikinyarwanda cy'umwimerere. Ni ukuvuga nzogerageza gukoresha ururimi ruri hagati. Hagize amajambo nkoresha batumva, ni ugushyira kuri comment mukambaza, nkayashyira mu ndimi, mbega nkagerageza gukoresha translation ku buryo bw'uko abantu bungukirwa. Nashatse gukoresha technology crossing bridges, nta kuvuga atari kuvuga ngo ni technology yaba cyangwa bari. Basi icyo mbasaba ni kimwe gusa, ni ukugira subscribe. Nimugira subscribe bizoshimisha, nicyo kintu ndabasaba. Ubundi mutange comment. Abanyeshuri bari mu bariga technology mu university atandukanye, no kuvuga cyangwa bari ko byigira muri secondary, nzotanga private email. Abashaka kumbaza ibibazo nk'abafite ama homework, ibijyanye na programming, networking, so no kuvuga murashaka kumbaza, nta kibazo. Icyo mbasaba gusa ni subscribe. So nzovugira ama series menshi cyangwa se urukurikirane rw'amavideo rwinshi. Ubwo video imwe igomba kuzoza imara iminota 5. Buri ndwi hazokwa muhari video imwe cyangwa zibiri guhera mu ndwi isa. Ni ukuvuga guhera itariki 28, ni ukuvuga
hagiye gutangura n'ivyigwa bigiye gutangura kuri Technologue TV. Murakoze mufyonde subscribe, hama ikindi naco nobabwira nuko ntago muzokwama mubona isura kenshi kubera ko nzobikora mu rwego rwa tutorials. Tutorials ni ukuvuga naho ubona video ukabona mouse irimo iragenda nta n'ijwi riri muri background, so ntago ari kenshi uretse ino video nshizeho gusa ya introduction, ibindi kenshi ntago ari ngombwa ko muzoza murambona isura canke mbega face ndimo ndavuga, muzoza mwumva ijwi ryanje muri background. Hama kubirenza ivyo ndabifurije ibihe byiza, murakoze.